mure yombi niba nta kindi kibazo cyabana. Hallelujah. Hallelujah. Jawirini kar de los. Haimba zima. Hamlo beri de varigri de los. Tugumane mami tugumane we. Ai tugumane mami tugumane. Mana we tugumane mami tugumane. Hallelujah! Yeah! Faime sola tra haime crovelare. Tugumane Nami tugumane. Tugumane Nami tugumane. Ai tugumane. Tugumane mami tugumane. Yes. Hallelujah. Tugumane Nami tugumane. Tugumane. Tugumane mami tugumane. Tugumane mami tugumane. Tugumane mami tugumane. Tugumane mami Nami tugumane. Hallelujah! Kunze kubibwira abantu nta muntu umuntu yofasha undi ariko ntawuzi usengera undi wofasha undi mu bintu by'ubusabane n'Imana ntawuzi usengera undi Ndio. ngo nsengere ngo nsabane n'Imana Oya. ni wewe Jime. ubifitemo uruhare kugira ngo bitungane Wanda. kandi ni wowe woryama byose bigapfa. Cyo kimwe niyo ugiye kubwira Imana intege nke zawe sino bavugira imuruzi rya sengesho dusangiye abantu bazavuga ngo reka dusabe umuntu umwe ngo haguruke ngo dusabire imbabazi. Yewe narariretse nta muntu dusabira imbabazi ngo bikunde ibiba. Jewe naje maze kwiba, naje maze gukora ibyaha byose, namara nkama nceceka ngo bansabire imbabazi aho hanyuma. Oya. Uko nkora zinsabira Olima bazi icyo nakoze, baza aho naciye ngo ngaho ngo twumve umuntu umwe ngo abantu bose baceceke ngo twumve umuntu umwe ngo dusabire imbabazi. Yagira umuntu uzoza uceceka tugiye gusaba imbabazi, uzusaba izawe saba izanje. Wereka Imana hari intege nke zawe, nanje nibwire hari intege nke zanje. Uyibwire urwego wumva ushaka kugeraho, nanje nibwire urwo ngomba kugeraho, kuko niwe ubizi. Wanesa sifiwe. Hallelujah. Ubu hari umuntu uzi amafaranga unda Kenya? Hari umuntu uzi amafaranga Kenya? Nyina atayavuze uwo yamenye ibihumbi. Ubukene ufite ni wowe ubizi, ibikuremerereye ufite ni wowe ubizi, ibyo ushaka kubwira Imana ni wowe ubizi. Nta sengesho rero rihari rikubwirira Imana, wibwirira Imana uri umwishikira imbere yayo.
Bwana Yesu asifiwe. Nimuhendukira microphone yicarane. Ndaza gukoresha umwanya utari munini cyane ariko utari muto cyane. Ubutumwa bwiza bwa Luka bice 6 umurongo wa 43 kugeza kuri 44. Luka bice 6 umurongo wa 43 kugeza ku murongo wa 44. kuko ari nta giti cyiza cyera imbuto mbi, kuko ari nta giti cyiza cyera imbuto mbi, cyangwa igiti kibi cyera imbuto nziza, cyangwa igiti kibi cyera imbuto nziza. kibi cyera imbuto nziza. Igiti cyose kimenyekanishwa n'imbuto zacu. Igiti cyose kimenyekanishwa n'imbuto zacu. Ntibasoroma imbuto z'umutini ku mugenge, Basoroma imbuto z'umutini ku mugenge, cyangwa imizabibu ku mufatangwe. cyangwa imizabibu ku mufatangwe. Umuntu mwiza atanga ibyiza bikuye mu butunzi bwiza bwo mu mutima we. Umuntu mwiza atanga ibyiza bikuye mu butunzi bwo mu mutima we. N'umuntu mubi N'umuntu mubi atanga ibibi abikuye mu butunzi bwe bubi. yego, Kuko ibyuzuye umutima ari byo akanwa kavuga. reka mvuga aya magambo. Turavuga hejuru y'imbuto. Ndavuga uburyo butatu bw'imbuto mu magambo mbibabwire, hanyuma wenda turaza kugarukira kuri bumwe muri ubwo buryo butatu. Imbuto turayizizi, ni izi mbuto muza muzimana abashitsi iyo babakiriye cyangwa muza mugura mukarya mu buryo buzwi bw'imbuto. Kandi ziriya mbuto zigira ibiti ziza zivaho, zigira aho baza basoroma, zigira aho bazikura. Hariho imbuto zimwe mushobora kuba muza murya hano muri Kenya, ni urugero, ariko zitaza zihingwa muri iki gihugu, zigira ikindi gihugu zivamo. Icyo gihugu nta kindi babarusha cyangwa se baturusha kugira ngo bagire izo mbuto twe ntituzigire, nuko bafite igiti cyeraho za mbuto. Imbuto nazo zibaha muri Kenya, hari izitaba iwacu mu Buganda. Si ikindi muturusha, icyo muturusha ni kimwe, ni igiti kizaceraho za mbuto. Ntacyo tugira iwacu bigatuma mwebwe muzeza twe ntituzeze, hanyuma tukazigura zivuye i Bugande zikaduhenda. Imbuto igira aho iziva, imbuto igira igihe cyayo cyo kwera, haba urugendo rurerure, hanyuma hakabaho kwera imbuto. Itangira ari igitumbwe, ikaza kugera igihe yera. Sinsobanura uburyo bw'imbuto cyane, hanyuma reka mvuga ubu buryo butatu bw'imbuto, nitumara tuze gusobanura uburyo bumwe. Uburyo butatu abantu bagomba kweramo imbuto. Ubwa mbere ni imibanire yacu n'Imana. Umuntu agomba kwera imbuto mu mibanire yiwe n'Imana, akera imbuto. Icyo nicyo turi buze gusobanura gusa. Ubundi buryo bwa kabiri umuntu agomba kweramo imbuto. Umuntu agomba kwera imbuto mu mibanire ye n'abandi, aho ngaho akaherera imbuto. Ubundi buryo bwa gatatu umuntu agomba kweramo imbuto. Umuntu agomba kwera imbuto mu myifatire ye wenyine. Ukera imbuto uri wenyine.
ko ndaza gutinda ariko simbuke ngere kuri iki cyanya kandi umva gikenewe. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Muri ubu buryo butatu imibanire yacu n'Imana tugomba kwera imbuto muri ubwo buryo. Uburyo bwa kabiri ni imibanire yacu n'abandi. Uburyo bwa gatatu ni imibanire yawe wenyine. Uko sibyo tuza twita ngo no kwibana. Umuntu agomba kwera imbuto mu mibanire ye wenyine. Mu kwibana kwe akera imbuto. Ndaza kuvugaho bukere ko byibura ariko nsorezaho amagambo atari buze kuba menshi cyane. Mu mibanire yacu n'Imana tugomba kwera imbuto mu bintu bibiri Imana idukeneyeho mu buryo bwo kubana nayo. Muruzi ibi tuvuga byo kwera imbuto mu bandi abo tubana murabizi biriya dusobanura. Hariho Imana rero ikeneye ko tuyerera imbuto mu bintu bitatu yadusabiye ko tugomba kwera mu imbuto kuri yo, hanyuma bikaza kugaragara mu bantu ariko byakorewe ku muntu n'Imana, kuko ntawe ushobora kubigaragaza mu bantu atabigaragarije we n'Imana, atabyeretse Imana ye. Nta muntu ushobora kugira urukundo rwo gukunda umuntu adafite aho yarukuye. Ibyo ukunda nta rukundo rw'uruhahano ruhaba, haba urukundo ufite aho wakuye, hanyuma rwa rukundo rukagutera gukunda umuntu. Nimba uzutegera indirimbo yandutira ikagufasha cyane, ndatekereza ko itazifasha umuntu mu marangamutima. Haba hari impamvu imwe runaka itumye ubyumva. Reka mvuge ibi bintu bitatu bigize imibanire yacu n'Imana tugomba kwera mu imbuto mu mibanire yacu n'Imana. Kuri iki cyambere kivuga ngo imibanire yacu n'Imana harimo ibintu bitatu Imana idusaba tugomba kwera mu imbuto twebwe nayo. Haleluya. Icyambere ni urukundo. Biri muri Luka ibice 10:27. Ndahasoma muri aya magambo. Hanyuma wumva imbuto tugomba kwerera Imana. Yego Imana ikeneye ko tuyerera imbuto yo. Mu Bagalatiya haravuga ngo imbuto z'umwuka nizi, bakavuga zijya zose harimo urukundo. Timuzi ko rubamo iyi mbuto y'urukundo rero tuyikundisha abandi dufite aho tuyikunda, kandi hari aho dusabwa kuyigaragaza mu buryo bwose bwuzuye. Aha muri iki gice 10:27 muri Luka aramusubiza ati ukundishe Uwiteka Imana yawe umutima wawe wose, ubugingo bwawe bwose, imbaraga zawe zose, ubwenge bwawe bwose, kandi ukunde mugenzi wawe nk'uko wifuza. Mwumvishije ikintu Imana idusaba gikomeye? Ukundishe Uwiteka Imana yawe, Uwiteka Imana yawe umutima wawe wose. Niyo mpamvu mu mategeko Imana yari yarahaye Abanyesiraheli, yari yarababwiye ngo ndi Imana ifuha, sinza nemera kubana n'ikindi kintu wisi Imana mu mutima wawe, ntibikunda mba jenyine. Imana rero ni ukuri, mureke mbabwire, iyi mbuto y'urukundo ugomba kuyigaragariza Imana nta kantu gasigaye n'akamwe.
Amen. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Muzi gukundisha umuntu umutima wawe wose. Ino mwisi ntibiba. Ino mwisi taho biba habe naho. Wewe n'umugore wawe mwashakanye ntumukundisha umutima wose. Uramukunda cyane ariko ntumukundisha umutima wose. Arahuzugere ko ngo ariko ukuye umugore tuzosaza. Ukuye ibintanerese yarabigira. Ukuye umugabo iyi page azanye sebo. Iyi page waruyigira. Ibi wari warabishe ngo uzobenyereka ubu. Ko ntari inguzi gusa. Ibyo kunda ko dukundisha inshuti zacu n'abagabo bacu n'abagore bacu umutima wacu wose ntibibaho. Tirwo kuzura umuntu umwe yamayuzura umutima burundu ariko Imana yo haleluya isaba ko umutima wawe wose hari ikindi kintu kiba ku ruhande. Uvuze ngo wose hari ikindi kintu kiba ku ruhande. Mwebwe abantu bo muri Kenya mu Giswahili wote umupende Mwenyezi Mungu kwa roho yako yote. Kandi kantu gasigara ngurwo rukundo ngiyi mbuto y'urukundo Imana yasabye ko tugaragaza iwayo ku Mana. Uyikundishe umutima wawe wose. Hanyuma reka mvuga ibi bintu bikeye kuri iki. Timuzi tukase ko dukunda Imana. Siko bimeze mwaba rokoremo. Hanyuma utekereze umuntu ushobora gukundisha umutima wawe wose. Hanyuma utekereze umwanya uzumuha. Utekereze inshuro muzamuvuga. Umuntu ukundisha umutima wawe nishaka ndarangiza kuri aka kabo. Ibindi ndabandikira muri message. Umuntu ukundisha umutima wawe wose muzamuvugana kangahe? Muzamwandikirana kangahe? Muzamuhamagarana kangahe? Iyo wicuza umutekereza. Iyo ugiye kuryama uzumutekereza. Ubyuse mu gitondo niyo uzutekereza mbere umuntu umutima wawe ubaho. Ndatekereza ko basheri na bashushu bakiri muri fiançailles haba haburaho gatoya ngo babakundisha umutima wose. Haba haburaho gato ngo babakundisha umutima wose. Gato kaza kabura nuko baza bagenda bagongana nyine muri tumwe. None ngo wazimije telefone wayikuye. Ibintu bikomeye. Hanyuma mbese narishatse timuzi muzi urukundo rw'abahungu n'abakobwa bari muri fiançailles. Twebwe ga abazikoreye iri iwacu nta bintu birebire, nta matelefone, nzandiko natoa salamu sana, nauliza kama uko mzima. Sisi tuko wazima kidogo kwa leo, ila ya kesho yanajua Mungu. No. Hanyuma banone ni 24 hours. Message ishike ayisubize, telefone isone ayifate, telefone yange gusona ubuzima buhagara. Niho bazabaja byibura ko kugira gatima ko gukunda kakaja ngo ariko nyine nako mugatekereje. Nukuri mutekereje uburyo timuruzi abantu bari hano bashakiye ino babaye muri ya fiançailles. Mutekereze gwa rukundo mwari mugira muri fiançailles. Nimara mutekereze na cyacumweru ca mbere cubuko. Nimara mutekereze imyaka ishize. Wo kubura, wo koropa gutyo ugasohora amazi ugakura hivi. Niko bizabime. Abantu bagakundana, amaraso agahagarara, ubwenge bugahagarara, amaye mbizi ntashire muri telefone
ubuzima amayinite akazarodinga ibihumbi 15 akaza bishiramo kugira gusa ngo nazaza bipa abarahamagaye abipa ahamagara ariko iyo umwaka ushize barakoze ubukwe azabipa sizeri akageza sizeri zari mugoroba tutampamagaye wanyohereje amayinite ariko mbere tiwaruzi ko tiwotekereje ko umubaza ngo sobanurije amayinite kwikopesha ideni kugira ngo bikunde ariko bikanga urukundo rugacikira bikanga rukaba nyine uru rwacu nyine dutuye rukabura dutuyemo ariko Imana iravuga ngo njewe ndasaba ko mu ngunda Haleluya. Amen. Imana cyubahiro. Bwana Yesu asifiwe. Ndasaba ko mu nkunda n'umutima wanyu wose nibwo muzaba mugaragaje imbuto shaka. Nta yindi Mana nkeneye izabi ruhande rwanje. Nta rundi rukundo nkeneye ko rubi ruhande rw'urwo mu nkunda ntarwo. Nkeneye urukundo rwanje ko rwihari. Rubi urukundo rwihariye rwonyine. Umva nkubwira uko ruba rumeze urwo rukundo Imana idushakaho. Bwana Yesu asifiwe. Hari akajambo Denise yavuze tekerezaho cyane. Muzi aya makuru yo mu byanditswe guhera mu itangiriro kugeza mu zahishura. Tekereza imfura uzi usoma Bibiliya urahita umenya kukundisha Uwiteka Imana yawe umutima wawe wose. Abashe imigisha yose imigisha yo mu Mana iyibumbira muri Yesu iramuduha Yafashe amahoro yose amahoro yo mu Mana iyibumbira muri Yesu iramuduha. Hagarara. Haleluya. Amen. Imana yafashe umuzigo witwa Yesu irawubumba ngo irangize iwupakirira mu ijambo ry'Imana guhera mu itangiriro kugeza mu byahishura ngo irangize iduhereza uwo muzigo iduha ububasha bwo kubumbura tukarebamo ibyo dukeneye byose. Haleluya. Unahitaji fulani soma Bibiliya. Ibintu bizacankaranye mu muryango soma Bibiliya. Inshuti zakuvuyeho soma Bibiliya. Bwanze kwira soma Bibiliya. Ibintu bizacankaranye soma Bibiliya. Amapu agize umutwe bayatiripose jivanze soma Bibiliya. Nanemvuza akajambo yavuze iyo umukristo ageze ku rugero rwo gusoma Bibiliya ijambo ry'Imana mwabasaza ari wenyine agaseka cyangwa karira bingana n'amarangamutima y'umunezero w'ico yumvishije cyangwa ukwaza nezerwa muri ubwo buryo agafata Bibiliya gutya akayisoma amara agaseka nta wundi bari kumwe. Haleluya, haleluya. Amen. Iyo umukristo ageze ku rwego rwo gufata Bibiliya akayisoma akumva urukundo n'ijambo ry'Imana biramwijiye nta wundi muntu bari kumwe yamara karira mu gitondo ugomba kwama wizimana coffee ya iri strong coffee strong chai ya maziwa igikoze kijya gikoze zito kabisa kavuga ngo Mana ushimwe ko ngukunda dore nukuri ngufitiye umwanya dore ndawo womba barira ukabishobora ukazamura amaboko tugahemana icubahiro niba byo ukunda niba wabizanye uyazamure duhimana icubahiro.
la gra. Ambro weni fari de los cra. Droni mais aliberi de va. Chogihugu nikizinjira mawe. Anduimitima. Ereta watore ukwe Umwana wenda. Imani twishimira izatujeza muri Kanani. Duas manos icyubahiro. Hallelujah! Saime. Amen. Dra. Ayoweni mai car de Londres. Chogihugu nikizinjira mwabantu imitima. Ereta watore ukwe Umwana wenda. Imani twishimira izatujana muri Kanani. Bwana asifiwe. Kimiza Asifiwe tena. ahimidiwe milele. Bwana Yesu asifiwe. Amen, amen, amen. Bwana Yesu asifiwe tena. Haleluya. Amen. Niba ugira ijibu igisubizo kiza kibwira Imana ngo Mana nukuri urabizi nkugirira umwana. Tubizi ko twavuganye mu gitondo muzuse. Tubizi ko nasomye ijambo wambwiye. Ngo ndangize senga vuga amagambo atatu kugira ngo niriranywe nawe. Tubizi ko twavuganye mu gitondo. Imana izayikiriza ikavuga ngo inye twavuganye nukuri ndabizi. Nukuri ndabizi twavuganye. Mana isazine ntubizi ko twavuganye. Yego twavuganye. Zitandatu cyagiye turi kuri lunch. Tubizi ko twavuganye nawe. Nukuri twavuganye. Saa kenda burya ndi kuri moto ntuhoyebwa ko twavuganye nawe. Imana ikavuga ngo nukuri twavuganye. Nimugoroba ndi twavuganye. Cyagiye ninjiye mu nzu sinashimye ko wirijeho umuryango wanje nanje kabivuga nkabikubwira Mana yego. Mbere yuko ndyama sinakuboneye umwanya tukaganira namara ngasoma n'umuzingo wampaye urimo amakuru y'uru rugendo. Imana ikavuga ngo nukuri twabona. Icyo gihe ububwiye Imana ngo Mana ngukundisha umutima wanje wose. Nta kindi kintu kigira umwanya munini muri jewe. Ni wewe wa mbere ibindi byose bikaza inyuma. Amen. Taime su savloda kayu megi devar ambro weni makravaris. Ya saimelo frimela tangri mego via samblo veris. Genderera imitima yacu y'umugoroba Mana. Gira icy'agaciro kimwe wongeye kutwibutsa kugira ngo tugukundishe umutima wacu wose. Ubu wa mbere mu buzima bwacu. Ubu wa mbere mu buzima bw'abicaye muri iri teraniro y'uyu mugoroba. Timuruzi icyo turushanya ku ijambo ry'Imana. Si ukurivuga kuvuga amagambo gutya. Icyo turushanya mu by'Imana si ukumenya kubivuga, si ugupuratika, si kuri stage. Ni mu rukundo rwawe n'Imana. Niriya mu ibanga ry'uburyo ubanye nayo. Twoguha amanota yose. Imana ikayakwambura yose. Ko kwambura amanota yose Imana ikayaguha yose. Imana ikeneye ngo uyibwire ngo Mana nukuri ndi kumwe nawe urabizi. Sai melo haimezo vale. Hallelujah. Sai me saloka. Umfasha duhe Imana ishubahiro. Tuzamuye amaboko.
ima yongere ibi ya mbere mu buzima bwawe. Nshaka n'ibindi simbivuga rwose. Niba ari Imana yashatse ari kitubwiye. Bosisi. Reka mbabwire muza makuru yurya musore w'umutunzi. Uryo mu butumwa bwiza umwe waje abwira Yesu ngo Yesu naje umbwire niki gisabwa kugira ngo ngukurikire. Yesu aramubwira ati yasabwa ikintu kimwe. Ugomba kubahiriza amategeko. Kuba witondeye amategeko kuva kurya mbere kugeza kuri cumi. Ya yandi muzi yose kurya goye. Asubiza Yesu ngo Yesu narayitondeye uhereye kurya mbere kugeza kurya nyuma kandi uhereye mu buto bwanje kugeza ukungana nta tegeko ndice. Yesu ngo aramureba aravuga ngo uvuze ukuri. Uvuze ukuri. Ha handi uba hose nahajya uzuca ndabizi ko ndahategeko ryanje. Sawa. Hanyuma ngiye kukubwira kantu kamwe ukora gusa gato numara wa munkujira tugende nako gato usigaje. Ndaza kukabasobanurira kuko abantu ndibaza bakumva uko Bibiliya ikavuga. Aramwe ngo usigaje kimwe gusa ukankurikira. Kimwe cyonyine. Igiki genda ufata ubutunzi bwawe ubugurishe bwose ubuzane tubujane mu gatano ko kukiziba cyangwa mu iposho ryo kwantayobera. Numara tubuhereze abakene. Numara wamukurikira tujana. Ngo yamahonga mu maso gutya isaha murebe. Yamakanyaraza arijima akijima karabudika ngo arangize yamayerekeraje. Bye. Muza makuru ya mugabo. Si ubutunzi yakomeye. Si ubutunzi yakomeye, sinka yakomeye. Ndababwira ikibazo yari afite kimwe. Abantu batazamenya bakazunguruka ku butunzi ngo bwaramugoye. Ntabwo ubutunzi bwamugoye, ku butunzi bugaragara. Icyo bisobanura uriya muntu ni ikintu kimwe bizara. Yesu yaramwitegereje abona mu mutima we ikibanza cyambere mu mutima we ni ubutunzi. Ibindi byose bizaza bikurikiye ubutunzi. Kandi Yesu akeneye ko mu mutima we ikibanza cyambere kiba we, hanyuma ubutunzi bukazaza bumukurikiye. Mwumve neza. Yesu yasanze ikibazo uriya muhungu yari afite ni ubutunzi yari yarashize mu mwanya w'imbere. Yesu abura umwanya. Wageni hao ni zambi, ndugu unazo zambi gani zinazosababisha Yesu akose nafasi? Wageni hao ni zambi, ndugu unazo zambi gani zinazosababisha Yesu akose nafasi? Fungua moyo wako umruhusu Bwana Yesu azaliwe ndani yako utapata amani. Fungua moyo wako umruhusu Bwana Yesu azaliwe ndani. Yasanze afite abashitsi benshi mu mutima, ikibanza caruzuye. Yesu abura hagarara. Aramubwira ngo kuramo ubwo butunzi pagarare, hanyuma ubutunzi bwo buzaza bubunkurikiye aho ndi niho buzabura. Aravuga ngo yayo ubutunzi nibwo mfite ku mwanya wa mbere, sino kurutisha ubutunzi mfite. Nico yagize ikibazo cyo kutarutisha ubutunzi Yesu. Kuraho ubutunzi bwanje ari wowe ujamo, hanyuma ubutunzi bwanje mfite. Ngiki kibazo rero. Ukundisha Uwiteka Imana yawe umutima wawe. Saime soveri ma niki
cyatumye wemera ko tubaho umugoro ni kubwana ninde wakeneye kuganiriza ninde ukeneye kuvugisha ngaho uvugana n'umutima wanjye niba ari icyo uvuganye nawe niba ari umwe muri bene data dutera icyo uvuganye ukundisha Uwiteka Imana yawe umutima wawe wose. Reka mbaze akabazo korosha isegonda imwe twese tugasubiza cyangwa amasegonda 5 sinzi nke hagati ya 5 n'icumi ngiye kukabaza hanyuma tawe ugasubiza avuze uragasubiza Imana yawe uhita uyibwira uko bimeze mu gitondo pere muri iki gitondo uhite wumva ibindi bitondo byashize byinshi kubera urukundo ukunda Imana bayiganirije mu gitondo kugeza kuri lunch mwaganiriye kuva kuri lunch kugeza kuri sapa mwaganiriye kuva kuri sapa ukaryama kugeza uzutse mwaganiriye muheruka kuvugana nayo ya uyikunda urukundo rungana Imana yoroshe kuvugisha kuko niyo yonyine imuzi gihe umuntu azahamagara umuntu akeneye kuvugisha akamubona uyu nimero ntabwo ishoboye kuboneka biri mu kibanza cyako ugahego Burundi niko bazavuga nambari umepiga imezimu jaribu baadaye ukagerageza kigere kodi wanongerezwa mara ukambura iminsi n'igahita bite tubwira aho uri tugusura arahonda arambuka kandi mpari fite WhatsApp muzi ko abantu bazabura umuntu akakubwira ngo ndakohereza ifaranga ari mugoroba wambwiye ko ufite ikibazo uzagikemura giheke ejo saa 2 uraja kuryama azageze kuri telefone kizihagera ugahamagara bugaca ikibazo kikaruba kigatambuka kikaba ibibazo ugaheba kubera impamvu zitandukanye zo mwisi z'imiterere yawe ariko Yesu niwe wenyine witeguye kutwitaba amasaha 28 amasaha 28 Yesu yiteguye kuvugana nawe nuzaza wicura kumva udutotsi turasaba tugabanutse uzuvuga uri mu gitara ubwiye ngo Yesu ndicuye ariko ndagutekereje uri gitangaza Yesu we Yesu uri gitangaza Yesu Yesu we numara wamuso wikubiteho ikirenge cy'ishuka urya nusaho Imana ukicura mu gitondo ko Yesu uri gitangaza Yesu urambyukije mwaramutse sheri mwaramutse mubyutse mu ura amahoro muzi ko hari abantu bataza baramutsa abandi kandi bararanye mukarara mu gitanda kimwe mwabamara kubyuka mu gitondo tumuramutse umubazo ko yavyutse worarana n'umuntu akajyama neza akavyuka nabi yorara ari muzima bugaca yarwa gusa umuntu akama byuka akama kubita ikirengeta akama asohoka akagera mwona siza kijyama wasiza kijyama umuntu mwararanye mwona siza gisinzi wasiza gisinziriye mukoreho she bro sister bit umeze neza nuko uracafite ibito cyane ndacakeneye kuryama rya iyo ndakobaje uzuvuga ngo yavyuse neza ibyakurikegaho ninyi ariko yavyuse ibyo navyo abantu bakihorera nuzaza wicu kubera kukunda Imana wezi Imana tubahira haleluya nuzaza wicu kubera kukunda Imana nukuri Imana ntikeneye ubuhanga mu kuvuga Imana ntizayumva amagambo yacu avugise neza ngo uvuge ngo urabona wa munsi ngo byagenze gutya Mana Imana ikeneye ijambo ry'urukundo riyikunze rivuye ku mutima wawe rigana huiri kugira ngo ikumve hanyuma igusubize ituvuze nico ngicyo tugashaka ubuhanga mu kubwira Imana
ngo runaka ngo azi gusenga ngo azamatororeka amagambo. Imana ntizayumva amagambo, izayumva umutima, izayumva ikibanza aho iri mu mutima. Haleluya, Amen. izayumva aho ihagaze aho iri. Uko icyicaro kingana mu mutima ni kwizayumva. Ndutira asomye Bibiliya arasetse, uransekendo uransekeye, turi kumwe ndi muzina na neno la Mungu tamu, neno la Mungu tamu, neno la Mungu tamu, ni tamu sana we. Kulihubiri ni tamu, kulisikia ni tamu, neno la Mungu tamu, ni tamu sana we. Hallelujah! Amen. Ya. Hallelujah. Ibi bindi tukibivuze biri muri iki cyanditswe. Imana uyikundishije umutima wawe wose. Wewe ni Imana uri umuhamya ko mukundana, murakundana nayo, urayigira. Wayibyukanye, wayiriranywe, wayiraranye. Joyce nkunze kubivuga, Joyce mugaragu w'Imana tuyihariye mu Mutara, muvuga butumwa mwiza. Yigeze kuvuga igihe kimwe tubijumbura reve. Ajambo kanze kumva mu mata. Aravuga ngo azatangazwa n'umukristo. Nguzurya akoga akitegura kurya baza bitegura. Ngo yarangiza ngo agasasa. Kurya muza sigaye mukungu tagi matora zaraje timukirara mu kirambi. Kungu tishuka gasasa bene zya zimyeru white plain. Ifite irange rimwe. Agafata imwe akayishira hasi agashira indi ku kirengeti imbere agashira kirengeti hejuru akamasesera hagati. Karyama bukamubuca mu gitondo yawe ingoha. Awe gusa. Yayitemba hanga. Yaza duka kasanga imatora yaroge. Yaraye atavuganye n'Imana ijambo ri. Agasasira umubiri akawuryamisha. Yarangiza ubugingo agasasura agakuraho ibyatsi akabusiga mu kirambi kizira habe n'ingeregere. Yamara akaja ku matara akamaryama kiyororosa. Agasasura mu mwuka agasasa mu mubiri. Uwo mukristo ngo nawe ni igitangaza. Yeme niba dufite izo ntegenge tuzihane no kuri Imana. Umuntu yoza aratavuganye n'Imana no kuri. Tekereza yampishi uri ya magi hano nabonye mu yakunda cyane amagi. Iminsi maze hamagi ari mu kuribwa afite isoko. Maga afite isoko hano muri Kenya. Nta magi. Ariko no mu mazu arakunzwe. Ndi mu guci ruhande rw'inkumba kagashiriri. Kamagi. Nukuri ukarya bya bintu byose. Kurya bingana. Umureti, chips, chicken waba wayibonye ukayishiraho, tomato sauce ukamenaho, wamara kumenaho ukazana icyayi gikoze ukamenamo tangawizi. Ngo itangawizi ngo izigorora umubiri, imihogo yafatanye umuntu wagize ibicurane ngo tangawizi imeze neza. Warangiza ukamugenda ukaje hagati yijya amatora na bya bindi wagerekeranyije by'ibirengeti n'amashuka ukinjiramo nta jambo ubw'Imana habe nari. Ugasasurira umwuka ugasasira umubiri ukamuryama nko wahwereye. Kakujya ko umuntu wahwereye. Ngaho cyane iki kirengeti. Ntwabona ko bishashe neza. Ni wewe wadushoboje kugira ngo twirigweho tubibone uyu mugoroba. Hari abaraye mu bitaro bari bayashashe ariko batayatashe. Mana wakoze kundinda uhagucura. Niba ufite umuryango nawo uvuge. Hanyuma wibwire ngo Mana ngiye kurya. Uranzi imiterere yanje usimana gayo ntizihishwa uko duteye. Timubizi ko tuzi twese. Nimwe nk'abatekereza birya uzi kuri mugenzi wawe ni ikinyoma kuko ndabihamya ugira. Imana yo igira ibihamya bya buri kintu. Kandi ibyo bihamya izi bikubwira uko utekereje. Kakubwira ngo wibye igihumbi cya runaka
narindi kumwe nawe bwa bundi ohakana ukora hariya muri Kinyozi wanyereje 200 ngariya mugasaka maho wayatekeye urahakana iyo gantizigishwa impaka naho abandi ni ukumubwira kwa ngaho pikimenyetso umugabo w'abandi akabaratsinda ariko Imana ntizitsindwa kuko izi kubwira ibyuzi ntizi kubwira ibyo bayibwiye ntizikenera abatemwe tikeneye abadimu ngo babanze bazane ngo bahamye ngo se ninde wari uhari iyo yari ihari nawe abantu babiri ikaba ikubwira ngo nti wari uhari mu mutima ukamuvuga ngo nari impari warangiza hano ku kanwa ukamuhakana ngo simbizi yewe simbizi akanwa ukamuvuga ngo simbizi mu mutima ukabona ndabizi ku kanwa ni ukuri simbizi mu mutima ndabizi Imana ni hahandi iba harya abantu bataba izivugana n'abantu harya abandi bataza bavugira nuko ni ku Imana iteye numara rero kubera ko ikuzi uyibwire amakuru yawe yose uyibwire ngo ma uyu munsi wabonye inzira zanje ko zagenze nakoze igitangaza harya nicishije kiyongeza gutya ibenye bananigwa kukuribara rikabarigendeyemo sinduhe mvuga ya telefone nakiriye kanshumuza wewe ga waruhari haleluya ya halorima ya savari mori deva dangiri nikoni mwami tugumane we Yesu Kristo shutimaga ukabwira Imana ngo Mana urabizi uko niriwe ukomeze ngiye kukurya sinorarana ya mafuti reka mbabwire ufite ikibazo dufite ikibazo cyo kumva ko niko nzambwira abantu kabwira ngo icyaha nakoze nonanirwa kwirega niki ikihe nukuri kandi uzi kurya iyo kibaye kimwe bikaba bibiri bikaba bitatu biza bigera 15 ukumva ibyaha ari ubuzima kumva ni bisa gute wibwira kandi ariyo igufitiye amakuru yawe yose ariko uzi kukubwira umuntu ibintu azi nisha umuntu hano mwese ko murambona hanyuma guhaguruka ngo mbabwire ngo yene mumbabarire nishe wa muntu kandi mwari muhari ko murumva ko biremereye nimunsubize ko murumva ko biremereye kuvuga icyo nakoze mwese mwabonye nisha umuntu none ni mumbabarire biraremereye izi kubabarira ikakugira musha mu masegonda ariko kugira ngo ureke gutakaza ubusabane bwawe n'Imana ureke kugira ikindi kintu gihagarara mu mutima kigatsimbura Imana ikeneye ngo uyikundishe umutima wawe wose mvuga aka kantu hari amakuru numvishije yabaye hano nayo bateranira muri cyumweru gishize muri ibyumweru bishize umuntu arahaguruka mu iteraniro akanga kuzogacemuka ugakure mure yombi niba nta kindi kibazo cyabana haleluya
Car de los. Himbazwe Imana. Hamlo beri de vari gri de los. Tugumane mwami tugumane we. Ai tugumane mwami tugumane. Mana we tugumane mwami tugumane. Hallelujah! Yeah! Faime sola tra haime crovelare. Tugumane Mwami tugumane. Tugumane Mwami tugumane. Ai tugumane. Tugumane Mwami tugumane. Yes. Hallelujah. Tugumane Mwami tugumane. Tugumane. Tugumane Mwami tugumane. Tugumane Mwami tugumane. Tugumane Mwami tugumane. Tugumane Mwami tugumane. Mwami tugumane. Hallelujah! Nimuve hasi. Mwami tugumane. Tugumane. Mwami we. Tugumane. Mwami tugumane. Tugumane we. Tugumane. Mwami tugumane. Mwami we. Tugumane. Mwami tugumane. Tugumane we. Tugumane. Mwami tugumane. Mana we. Tugumane. Mwami tugumane. Tugumane we. Tugumane. Mwami tugumane. Mwami w'abami. Tugumane. Mwami tugumane. Tugumane we. Tugumane. Mwami tugumane. Yo yo yo. Hallelujah. Tugumane. Mwami tugumane. Tugumane we. Tugumane. Mwami tugumane. Yo 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 yo. Yeah, tugumane. Mwami tugumane. Tugumane we. Tugumane. Ai tugumane. Umva mbabwire ko tugiye gusenga. Kunze kubibwira abantu. Nta muntu. Umuntu yofasha undi. Ariko nta uzi usengera undi. Wofasha undi. Mu bintu by'ubusabane n'Imana. Nta uzi usengera undi. Ndiyo. Ngo nsengere ngo nsabane n'Imana. Oya. Ni wewe Jime. ubifitemo uruhare kugira ngo bitungane. Kandi ni wowe woryama byose bigapfa. Cyo kimwe niyo ugiye kubwira Imana intege nke zawe. Sinobavugira. Imuruzi rya sengesho dusangiye abantu bazavuga ngo reka dusabe umuntu umwe ngo haguruke ngo dusabire imbabazi. Yewe narariretse. Nta muntu dusabira imbabazi ngo bikunde. Tibiba. Jewe naje maze kwiba. Naje maze gukora ibyaha byose namara nkamansheceka ngo bansabire imbabazi. Aho hanyuma. Oya. Uko nkora zinsabira. Olima Bazi icyo nakoze. Baza aho naciye. Ngo ngaho ngo twumve umuntu umwe mu bantu bose baceceke ngo twumve umuntu umwe ngo dusabire imbabazi. Yagira umuntu uzoza uceceka tugiye gusaba imbabazi. Uzusaba izawe, saba izanje. Wereka Imana hari intege nke zawe, nanje nibwire hari intege nke zanje.
uyibwire urwego wumva ushaka kugeraho, naje nibwire urwo ngomba kugeraho, kuko niwe ubizi. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Ubu hari umuntu uzi amafaranga undi akenye? Duti hari umuntu uzi amafaranga akenye? Nyina atayavuze uwo yamenye ntibikunda. Ubukene ufite ni wowe ubizi, ibikuremerereye ufite ni wowe ubizi, ibyo ushaka kubwira Imana ni wowe ubizi. Ta sengesho rero rihari rikubwirira Imana, wibwirira Imana, urumwishikira imbere yayo. Tugiye gusenga isengesho rivuga ngo ma udufashe tugumane nawe muri ibi bintu bigoye byinshi, muri izi nzira ziruhije, muri iyi miraba ducamo. Umfashe ngumane nawe, umfashe ngumane nawe. Muri izi ntege nke nari mfite, zinkuremo ngumane nawe. Mana yo kwizerwa no kwiringirwa, Ubuhungiro bwacu we. Mana yiteka n'ubuhungiro. Ai. Febloriva sawini gorde la varideros. Mana we emera. Buri muntu wese ari imbere yawe, Ukeneye kumera nk'umuntu. buri muntu wese n'umwishikira Pima asi pari de la kugira ngo avugane nawe, de la celebre varie. kugira ngo avugane nawe, kugira ngo avugane nawe, kugira ngo avugane nawe, kugira ngo akubwire ikimuremerereye, kugira ngo akubwire aho yatereye ubusabane nawe, kugira ngo akubwire aho inzira yatakariye, kugira ngo akubwire aho aherukira ikirari, aho yumviye ko bibaye, aho yumviye ko agiye, aho yumviye ko agiye mu kindi cyerekezo. Buri muntu wese reka avugane nawe, reka avugane nawe, reka avugane nawe. Ubijwi rya buri muntu, ubijwi rya buri muntu, umvuko buri muntu wese hayavuga, umvuko buri muntu wese hayavuga. Kundishe wowe gusamana. Ureke ubugingo bwacu bugufi. Mu izina rya Yesu Reka imitima yacu igufi. uduhe kugukundisha umutima wacu wose, Imitima yacu igufi. umutima wacu wose, umutima wacu wose, umutima wacu wose, umutima wacu wose, umutima wacu wose. Samborine paride vorijalga zawini koria maride vlaga. Yesu uhindure, wagure, udushoboza gutera intambwe, udushoboza kuva ku rwego rumwe tukagera ku rundi, udushoboze kwambara imbaraga. Samoyi varidelo Simola karine varia probedeva. Imbaraga zihindura, imbaraga zibeshaho, imbaraga zihindura, imbaraga zibeshaho, imbaraga zihindura, imbaraga zibeshaho. Zivo zabline kardelo ziwi 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 ziwi. Simoi varidelo krimedol asili paima beri azimaitele wanda standi malegari. Tugumane Mana, tugumane Mana, ugume mu ruhande rwacu, ugume mu ruhande rwanje, unganirize ku manywa na nijoro, unshoboze gutera intambwe, unshoboze guhinduka ku byananiye, ushoboze. Ai, wache Yesu akutawale maishani mwangu. Kugira neza mwami Yesu. Atakutosha, 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 atakutosha,
Osha